as a part of North Window ki site ki ngarang si India higher nation si represent tawraga South Asia ki khwai ki chawba tournament ni SAF championship se mase under 19 gi oina ngarang championship se Arunachal Pradesh sanage bani masida Indian national football team zi represent tawki bisita Manipur gi player mayam ama ka yawi yam hena nungai ri badi makhoi mayam gi maming oina pan bagi muhutta ngarang zi Indian national team na Bangladesh maithi ba pira ba matungda SAF championship asigi champion oikibani mase football tournament am khangni hai ba tournament sida highest goal scorer oikibazi Deni Meitei Laishram apun ba goal manga changi best goalkeeper da Suraj Singh Ahibam aduga most valuable players the MD Arvas amasung high national team asigi captain oikibasina Singai Mayum Sami habasini makoi mari maksi ekoi Manipur da pokpa Manipuri naha dani hai tare moi myam je chahi tara mapan gi makha da leiba adugi India gi next future sang to er pa mi to ngatani aduga hojiksi international tournament amada India represent tawraga yam prestigious international tournament amada sanaba kanda sir ai sare dum hojrake pikraba mioi lakh 15 gak leiba Manipur dagi aikogi team captain su Singamayum Sami oire most valuable player Muhammad Arbasu aiko Manipur dagi oire best goalkeeper Suraj Singh Ahibam jo Manipur dagi oire highest goal scorer Deni Meitei Laishram jo Manipur dagi oire aduna Manipur rule Indian football in international stage na ngarang headline pinare tonga media singda sir kai phawbi akoi yam chawthui sanabagi di yam phaba leba ani da akoi gi physics se physics di aksangi kari akoi bokta dum like tam satpada dum adu mayang sing akoi manaba sing sina aidi ya sanaba sam ka haite ba ai bu khara aina sanaba che sama che seti phamaga satang do adu ma sane adu su aina yam lusalaga di aina adum khali ni matam loga dum draw chalan ba kwa aduga cricket kha sane cricket sisu aidi yam tan betting sima pai bai adagi ball su spin dong na ko khoi amarna pharano che la phakla mu to mai taw yang han da yang han da ka da hai khu yam kan haite adu moi wa khan da khoi ball ga dum hairam do ba leidana ko aduga khoi gi martial art taekwondo ko se dum kaw thin ba jam hai boina moi ui sini khoi physics ki advantage ai khoi mongoloid feature ka ki leibani na chong fan ba natra mi thin ba khotpa ala kin na thin ba ko su am haidana ko daily ta bangang sing ja khoi chalu ba khana ba hok de thin mi da hale kaw ne ta hale kai no khoi gi physics se khoi gi sana khona ba gi kai no sida khoi gi blood da jin da yaw roban RNA DNA hai ji genetic engineering ki port ni ada kham da sports se sidi excel to ya ni Manipur se ko Prithvi rule to ba ga di khara wa gi ni ko India di rule to re ngarang di India di Manipur na rule to thokre ball de khoi gi ni simar kan ai amta thamjage biras hojiki ball ni wa pham da ko hojik se hojik 6 sangai veteran football trophy championship spang thu iba ko ai gi team am thue la thing quarter final da le hore ko adubu sidai sai khoi gi chief guest hoina lakhiba mayam sing se sina India gi sanaba gi se kem khangdana politician hairna ko sina aran ba pot amuk hai gi yam ngai tawam ko Manipur ji football marai chai thare ka na ko India gi team da nipan yaurim ne hojik yorok nipan du gi manung da out that 8 moi manga taruk ne ba sign ori India captain oi ba best keeper ba best scorer ba mayam am piri na ko si sukang khang da ngam politician su yauri ba si ne ko na ngai taw se ai sa footballer ni ai si mi jai nipan ka mi wari ni ko aro ji koi na nungsi je ba gi football mayam je tasan no ko jan na angang gi ro ahan gi ro veteran gi tawjari ba but Manipur si yaro kainda politician na machine thibde hendokdana sanaba pamjaba mayam se intentionally hard ke khanba mi dum yawe kaigino hai kanda puning thokot pe mohta oja primandana se haidana ko aidi bon sanaba kya kano ji harekte sum badu bu ses sanar edu to haidana ko aduna politician singina kai oire handa sena oiba mohta ningda oi mata khongna oigiba ina pa thang nuai ba sena bu on ba yabani ko aro olhan ba sen ba to thang mi di makha pon gi bai tare ko moina kemta lengam de na ko na mi na thang ri jate na ko amai legi pot lek thoki ba ngarang gi je tamo ka mai khale ngarang international stage amada mi jo Arunachal Pradesh full jam pack ni India gi ministers mayam politicians mayam influencer mayam Bollywood star mayam loi na khane to dana haidare ngarang je aduga yam nakpa captain dagi horoga best goal scorer keeper phari ba adagi loinamak se khoi gi Manipur machang oiram se valuable player dagi mayam je moi mari mangne star oire Manipur machang tena adaga si kamai da mo feel to akhoi masidi as a footballer yam chokthok sei ar footballer bar moina ko akhoi no ji sana ngam jidraga su veteran lai jaga aduga taseng na harga de mase akhoi na khoi gi sir lariba diamond mayam am haita diamond dagi henba mayam am hai tare ko players sing je football ko dagi wante footballer pija wani ko na football kan oi bani na sei da akhoi na
khangdaba khara layeba aikoi India gi maming laiba club ko yamna ariba Mohammed Gan says that Maitei Masai, Maru even Lolendro Captain Urami, Koiko, Lon Makai, I Homotiko, Adagi, Atoto Mamori, Adagi, Massimano say, Manipur National Game Tagi Matamda, Mayamba Gunarina, Ekogi Kanogila, Gawaki, Captain Uragaco, Manano Pat James Na, Karnataka, Captain Urline of the minor. Say, still among representative Manipur National Game Lainico, Manipuri football history, even was Equagi and Nidi and Paurico, Adam Lady, even a power Maming Pandragas would be Jen, my lady, we're going to pump amam palala ibagi ko ningjang draganda ayung pandra ko warau ni warau win de ningjang makrapan maniko sina aikoi uji football khangde ni sanaba singse yokhat pinaba even governor ngrang nan khumolam park renovate tawgadabni na order am thoki bse siam nungai ba phawi not only football game gatna tana ko aduna even sigi mayam singse koi ngarang se koi ta sengna haragadi yam chanaba hai tare merit certificate distribution ceremony ma lifting and winning magi kano mayam gi amak pangthu ebe koi na silla kanda koi personal pangthuk sabani ko even sanaba singse makhong chomak matam di yengbiyo phauri ba mayam singse hoji football hoji yaur ba mayam singse loina say amagi mga property worker da ngata ne absolutely aduga nade ISS sano yaure nade yaure hada Indian national team gi under 19 gi sir holik sub championship te Indian national team gi captain oi base youngest aikogi player aikogi to score a goal in ISL da nebo adugi pot se aina hygiening e football da ga sum sigi topic tu samjanjar ke amaka point ngodang ko aikoi gi sigi sanaroi mayam singse loino property oigene sigi pota leiba sing yeng biyo ko plus hanadi am waram midna ko koi transfer matam thani ko matam lising manga ni ahum ni tare yam chaw bani ko se housing lising dana te lakh ta crore chanara bani chahi phada bi chahi mi manung da 6 months da crore season amount da 6 months katang da ko mayam tala bane ba sidai sai ko na ta sengna football sanaba sing yeng biyo ba makhong sombi ba se ningthina makhong sombi ba se katang di koi manipur ji wali masana ho na jabana hele hydrogen ngai ai je aruga ayambasu family background ji yengbiyo football sanaba tholai singje loina makhara imung waba sanaba yam pamjaba imung dagina ayamba thu e maximum paisa pai ba imung dai sanaba mi khara katane ba aina ujabada ko aduna ikoina towan ba ikoi ta sengna hagadi federation me ama manipur ju laire even ikoina ju india ge companies for federation koi ju ji ikoi baijari ko sumaina mayam leiba se ikoina se indoor football national championship kind of india tawrabani ikoi manipur pikrab ne ikoina angang khara pu bu se loina ma ta pasana communication tawrkan ikoina manipur khangat pana tabai kona dum khangjab ka pu se redam khangat pa se sidai yo senior so junior so gawa da pangthokhi ba punjab da talwar da pangthokhi ba hosia bu loi lor la ine ba apaba mayam jam khangal de koi score ga thi bu ngamoy sumain tawdana koi football da team magi spirit team gi unity work taro ga koi mi drama thoi do matam yam selfish minded oi ba wakhan yaw da ba pukchel people mi gi game na te football se sumain tawdana just like that politics se ani ga ma tin sanar ga manga tan ba hi ba ko ani ga tin sanar mari ta ba la le na to proof to ngam politician afawnen oraga laiba poto thadopiu football gi huji angang kanaiba mayamna imaleba iramdam saktaiba sumaina india gi democracy manipur gi politics indian politics ta yam phajana ekoi ta sengna haragadi honara kanda leba miyam gi moina team gi honai dumaina leba ki honaga da sing do moju hona ninge ba ta sengna haragadi ai nga saiba khra khong gi khoge bota paisa tha gi ba sel hanjina ba hona gi type ta ai chokki khong tek pa de ka o hodi ade adagi dissolve tawragadi mangen to bota la agadi ko masi gi pochi yam phrak tai refugee singna amatanga haijage refugee singna ta sengna billion pam de haram hoji refugee singduna amu marak tu da billion go men sawat farbar ne khoji ware na haibu yaure haib ne ko adudi refugee singdona mu billion gi matak ta mu akoi ma chen gi marakta refugee sing illegal immigrant haibna onkhalaga sa kano tor poi film du da mu akoi ma chen tong la ga refugee ga ko status to akoi refugee illegal me kari khena ba le ri ge ba adu ta ga ikoi no yong ngasi jolen kanwana amakhakna jolen village kanwana volunteer have kangu amna nau na ngasi gi ni ko sina ko amuk siroi festival da maitaina lakba or chatpase kuki fruit ta khanaba hobani matik chaba thabak lokotlaga tamthiba phol phangan gani ana uji kuki jolen processing command na pot amakhakna ngasi hape adai mapan gi media singna thrones and flowers yam noi to ai na ngasai specific oi segment na ta amakhakang ai football gi oina horing ka ga thagat na ba oi sa habi adu gi na football gi do ai khamada football sipati ai khamada india se koina rule to yani ko to do ko academy khara hangba hangdi hange masi government support khara hen yam ba wali adu yam systematic international standard to tare adu ga sport policy ma lai ga bani ai level to khangje de ko leram daga sport policy am da ka le ko adu maga ade koi se india dang sana bana di yaro
bol no ji hai si Europe ka Latin American countries sing ne ko moi sing si ga ko si moi de ga tha na khot na ko internship ka taw do mai na taw um changi ade ko si hockey ga sam phara mani hockey ji ka handa ba mali ko sim su akoi na bol ni wana ti ko sports si loi ba any field da indoor or outdoor or chong bi or phan bi loi ba masima ko in khat pam changi ada si aina ha ji hai ji ga ai ya kan na sumba sport hai te adu yam yeng bol lai da ko yeng akoi chak chani khang pote akoi philosophy di cricket akoi Pepsi game dai drink cricket eat cricket mai na drink football akoi drink taw yeng jeri ne ba ko ada aina ai wa khana masigi team spirit sportsmanship yam hegalan ba adu ga taw da bu masida sina sportman sing sina para am ran ti wala sina tambire ba ko bon sana ba do Manipur thoda ni ha kanda mayam si kanung ba khalle Manipur player ni ha kanda kaura ni gon sangrani keeper to chonga phagrani leidana ko adagi di ngasai gi a le bu tu cheng khat ga bon thagrani leidana kanu ama khalle ba akhoi je ngasai bon chana bu da amai to na khoi ran ti wala sing su politics to bu da India politics mu yok shlo swai chung to lai kai gi leader wa khunu na ma thong na kan ba akhoi Manipur gi ran ti wala am lak pa SC arai ba na ti he man ngang ma taw he man hai ba sa si na mai na bon da India rule to du mai na ran ti su rule to bu yai na ko Arunachal gi Kiran Rijiju was tawrini asang chief minister Heman Biswa Sarma is national leader ni wari bo PS hama lady mai masanu pa lady si mayam akhoi di amta lady akhoi di loina ba phara tum ta le ba ko swai da club ki level la taw to mai club ki level ni yaw da ko Indian Premier League yaw adu ya da yaw si gi ko players ni pi ba contribution smai taw na राजनीति दा सुमोइन ओइन ममाई चुम चंग यामदा खोदे ममाई चुम दि लाया दा मनिंग दो फमद्रे याम लुइ जादु पोनी आदा इन खमदा पॉलिटिक्स से सिदे पाराम तंबीरे खोगी स्पोर्टमैन सिंसिना अदु ममाई मेसेज दि सानबियु कारोपति ओबियु फाउबियु मणिपुर इमागी मिंचत पुरो तौबदबु नंग लेबा खोदे मो चटपदा अखोइ सि मणिपुर सि काव यादे को वी कम फ्रॉम मणिपुर हाइसे लेबा निंग बसि दरकाले नुइना अखोइ सु करागु मना यामना फावरगा लेबा का इनिंग दबगु सु याव खंगदे को अखोइ थेंगनबदा अखोइ नुंगाइजदबदो आइना खमदा लेबाग निंबियु स्पोर्ट तौरिसे सेमक पेट्रियटिज्म नेबको तौबदबु you belong to Manipur you belong to India ai se khoina khanbam changi natragadi akhoi hida noina sari do television yi nan kawi do o kawi ni yi ko ba kuri ni ai akhoina khujana bana te spontaneously thamoi de da long song tho chung ni harau ko se adu power ga so kan mayam bi yeng hul si kaw no aduna adu khala kanda moina su leba ningbagi message si mapung ku yen thopiro adu lele na sportmen sing na power do mai na ranti wala sing na su politics ta India gi national politics ta magi role ma challenging ya goal san du mai na ko national politics yaw bam changi akhoi sori sidi center gi yaka yeng bai akhoi ju center du gi center gi politics ma mai su mangam ba heavy we ma yor ga ti akhoi su mana siloi dro Delhi da gi akhoi di chilak tre loi ba kari thada tu woi thada tu haido thada tu ngai le khut ta ngai be fem ne akhoi politics ai na di sasal laga ma su langchel lak pu tu yok mam changi ba ko ana maharashtra gi politics kan da mi gi de apik pe state hai ga su akhoi Kerala ga si dum center ga mukla bang me ko no hai ba na te akhoi si at least we should think that something from our state should be part of the national politics yaw dam ne akhoi national politics akhoi gi yaw do sokna sanna ba ya da ba type ta khal le re ba ko aina kham unless until we lead the politics kai ta to we are akhoi adu wakhal gi le jan til yam lui da okay sir, thank you very much am noi jai and on behalf of the people of Manipur miam gi behalf ta gi ai haijaning ba je ekoi gi ngarang je it was a moment of history Manipur gi puari mani ekoi gi announcing the create of river je Manipur gi Sanaroi the create of river je ngarang ki international platform amada South Asia ki khwai gi chawba tournament amada under 19 gi football team ji represent of gi Manipur gi Sanaroi mayam number 1 ahambada ani subada haiba team ji team captain Singapore Sami mang logiba role the only goal ama mahakna changiba free kick ya padal free kick ni and again aroba penalty gi magi kick sina amaka ekoi gi match mai pakhibani hauji YouTube da ina sum uzaba da haiba tare masigi football gi segment je mayam je haraunu bani da masigi matang si palak pada mayam loi harau nei and starting from Mohammad Sami like kugi Singapore Sami and then ekoi gi best goalkeeper gi award singarang su ekoi gi goal mayam save to ki baje Suraj Singh ahibam yam phajana sanai future yam nei wi naw ne ai adumai thamjage and then most valuable player Muhammad Arvase not just handa kakina da mamang su most valuable player su oi mamang sub championship ta and again top scorer su oi kiba ekoi naw ni Muhammad Arvase and highest goal scorers in a Denny Maitai Laishram with 5 goals
aduga mangun de yoriba goal scoring gi skills ji angakpani haba tare aduna international tournament ama the goal manga chanbaga have a it's a history aduna yamna historic of a moment ama manipur miyam punam ta harau ta yamba amadi nungai ba pohangi ba nakoi mari da na sanagi ba sanaroi punamak salute tawjari congratulations and we are proud of you aduga matam chupada ai khoi gi iramdam irei park sida pokchabagi chauthokchaba ai khoi ngasi phauminari ba masigi nungsiba amasung masigi responsibility do dai to matam chupada lobby you have duni ai khoi osasing habiu matam mudi kana tawre ai gi wishes ta ko ngasai miras loi phongdok pigre ai na haija ga doidi lambi se aduna loiba nati ko yes asai gi under 19 kari gi goal chanba adagi trophy phangba nataba olympic ki dream tobiu adagi di ko india se ko world kanu gi akoi gi world cup soccer nu kar ga si channa ba leidana ko akoi na pam adu gi mangi noidagi adu thungan biu under 19 under adu torga lambi su workly have sakadaba aduna aina khamada machine loire khanbi ganu satpi kho adu anauba adagi achauba trophy mayam lobi rakanda pubira uwana main thamjai okay yam nungaiba miko amakhakni 1.4 billion population lebe india gi miyoi crore chama ga kunthra nifu gi population sida mi lakh kunthra gak leba manipur gi sanori myam amana leadership role loba best player phangba valuable player phangba top scorer phangba best goalkeeper phangba team captain oiba this is a big thing sidage na chabu khudol ma manipur myam gi damakte noi tamgada leite and please continue keep it off we are all proud of you congratulations once again thank you so much from the people of manipur thank you